Fistula ya njira ya uciari ni thina wa kuremwo kuhingiriria mathugumo na umanaga na irima gatagati-ini ka njira ya mathugumo na njira ya uciari riria mutumia araheo mwana. Namba nene ya aria magiaga thina wa fistula kaunti-ini ya Narok ni airitu anini aria magiaga ciana mari na miaka minini, kuona mĩĩrĩ yao ndikoragwo na hinya wa gwitiria uritu wa mwana hindi ya kwihingura. Tumeona ya kwamba huyu mtoto ambaye anapata mimba ya mapema mara nyingi mwili yake haijakomaa ya kutosha na anakuwa candidate wa rahisi sana wa kupata fistula, alafu maisha ya huyo mtoto inakuwa imeharibika. Nataka kila mtu hapa tuchukue jukumu ya kuongelesha watoto. Hasa sasa tuko na holiday ndefu. Tumekuwa leo namba 7 kwa kujaribu kusaidia kwa hii kazi ya fistula. Thibitari-ini wa kaunti ya Narok ni kuo mubango uyu wa gucokeria atumia gitio kiao uthaganitio na atumia makoretwo makiamukira urigiti wa guthinjwo hatari na marihi. Within the first 1 year we are targeting not less than 100. Turatanya kurigita atumia 100 o mwaka aria mari na thina uyu. No makinyio na 300 tondu aria mena thina uyu ni aingi matura-ini. Mobilize them, tuongee na wazee wote waje na wale ambao wamesaidia kama wamama kwa hapa ujumbe tusambaze, si ndio? Twina maafitha a ugima wa mwiri ceceni-ini cia ugima wa mwiri matura-ini na ruhonge rwa Fistula Foundation ni rurumbuitie maundu ma marihi. I'm stretching my appeal to all of you. Kindly let Ndiramutheithia inyuothe tunyitane tuteithie atumia taya, no akorwo ni mami wanyu, mutumia waku, ona kana muiritu muciaranĩirwo nake or somebody else to that. Mubango uyu ukoretwo ugitambio ona kaunti-ini ingi kuria atumia makiria ma 6,000 marigititwo ihinda ria miaka 5 mihituku, gatagati kao aria atumia 200 kuma kaunti ino ya Narok. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigĩ wa Nyamu.